Ya kani ka khubor lawan Rasha P daka AH and Veterinary Department Shillong. Kasorkar India kalabu ya kathong ban rat dingkhong ya ka foot and mouth disease lani ka jingpang nyang khnap ka jingpang ka pajulap bah ki masi ki moj ki langbrot ka blang sniang bat ki we kasorkar Meghalaya kalakarpat ignori jingri ban register ya baro ki masi bat ki moj jongki da ka pendeng sa skor bat ban ay ka tika injection yada don kam ban ay ka ni injection yada arsin ha ka sisnem bat ban sedang nadu lai banai karta but sa ka booster hadin shibnai bat sabut biang ka injection hadin ka hendriu banai rat dingkhong ya ka FMD lingba ka NADCP. Baro obril, udan la jong kasap kapong, kabo blay lo ay kerpang hawu, la kalong hakarwai kasial, kaput katem, berkumta terter. Menta, ni don hakani kajaka, ha forest colony, ban yakendu ikong Janet Surong, ban nginpej kasap iu bai ni ikong idan. Ini idei ikong Janet Surong. Idei kanong hikai school. Bat kumni ila im haga kam jong ila bon snem. Hala ka jingkit kli ban sam ya ki umpo leo ka jingnang jingstat. Syaki hep barit ki bapuli hangni Habudha Vidya Niketan Secondary School Pentorom Kra Shillong. Ngadai no hikai school jongka Buddha Vidya Niketan Secondary School abadan hang di po forest colony jenga hikai nadu 6 hadu 10 kata kadai lada kadon ka mon kalat ka pli kadai kata ai nalawan janmit lani ka si syuti lani ngamju pen leno ya ka por la jong ngade bi inu ikam iba bangadon ha ka jumbut la jong ngade ba barokhat iki la ya appreciate lut ya kata ka jingle jongi barokhat mo ma hai bor beren para kan thai mut mo tengah bala kam he la kam rangpa dari kitim tiki balang kena sudah tiki appreciate ya ka bangi gile kumbalong lem kiwei ikong Janet idon ru ka kam yeng kam sem kaba ihap ban korbar la gadai hagaban penkre ya kabam gadi lane ka sait ka kleng bat kiwei Henry ke ka bala pelong yangi ban lekmi company ya ka kam jong ikong Janet kalong namar ba idon ya ka jingpen melen lani ka hobi ka ba ijus ngau tanat bat pelot por bha bat kata gadai ban shna ya ka jingbu sentiu ki ba kampelana ki wei ki bala pau pertai da ka ba penon kam ya ki tiar bala kentaj kom ki bilor plastik ki lentang snap ki kitli aluminium ki klong plastik rengkat kedau bilat kumta terter ikong Janet ila thau penuandur yaki kiu sentiu ki baharukom pat pin itinat pat yaki daki rong kirup yakani ila le harengkat ke jingerap lem jong saungut ki khonrut jong i
ha ka jing le jingo jungi ya ka yeng jungi kong Janet ngilap bahasau dong saukun ka komponi yeng jungi ladap dak sentiu ki skot babon jaj ki sno bat ki por hala ki jong ki kiu sentiu ki ba ilashna penwandur kerpang ban pen ipo ipeng yala ka yeng dei kani ka bala penlong ru ya ki babon ki batip sepang kani ka kam jungi kong Janet ban pha snalem kataru hagador ka babit ngetung bunjat ki sentiu long email si smart ha wan tung sentiu si i sentiu ba email ru ti hadin jeng email một email mentai la kham temben imla asu ban le ti nga sedang samanga pade ti nang tun la thungi ki sentiu pade ngam hun tang ha ba thungi ki sentiu la ni ki pot ki ba ni su the na yo kwa hi ban le hai bori baret mo kana kwa ban company tanat kam long unique ya kayeng la jong nga le nga ot deki plastic bottle lani ki nuki bangi pendon kam haying ki balangi la bret pendon kam shu nga pendon kam ya kita kat ki balong ba thung sentiu nga thung be haki actually nga she chong gum to nala chong nala wana school long ngam stunat ngam dei ka brio ko stunat ban chu chong nga stunat ban le i ba kham long bung no nong kham pair ti nga she pet ya po kini ki YouTube channel ki gum to nga she pet nga she i ba ki kai gum no ban snai kini ki simben ti nga pet kindia ngam chu kham dai opor ri ban pet mga pet sakakam yin kam school te nga she pet kindia mo malam to te ndala yo opor si Saturday la ni jamit thiệt simben wan ra simben ngas persang haying kan mande ngara le pada haying la dep baro ka ki internet mo haying ko ki sngau internet mo ki internet la don pada ki parlok parjor ki wan kai long ki ya sngau internet kan ki internet ban pe ki ong pendek lem kum ta mot man ma ki wan hi na wan sing la don be we tier ba kampala ba compare banga ale Sanang dapat kata kadai gajing shisha hi nang shong shi sngi ar sngi ha ka lockdown sngo no ni la kut la dum ka perthai na mata jongi baro khat hi mot mo kham tam nga le tinga so kum bala kut hi na la dap kitu ki ar sngi lai si nga shong be lai si sau si hadien te ngam la chu ban shong ayang ngap pet ikini ki kam sabar ngap itu ki pot ki bangala adap ot kitu ki bottle plastic bottle ki bangala ot ngap airong ye ki nang tu nga ngate di kat badon haying kat pa ngala ban yo na yeng awak no hapo ketika kenro ka ngadon nang tu pede ngisna nga sedang pada ban chna si kitu kat badon batam tangki balaj batam himot ndei bang ada thiet kerpang mangasna ning kong mentah teh oi thiet kerpang nang ning kong kat ka ba pendon kam haying ka balatam wis nga rius ka tinggal si lek kunta
pi barok haji kibun hiki recycle ni maka tan perda naka ngon ni ki ngamang jer syo ma jin barok haji ngapendan kamlon kimula kimula ki plastik botol bed kum tu aja ka bangin berat lani bangi mentali tu mot labun ki nangwan airo tiki botol ngapendan kam ki ngapen stan no daki ki sentiu pada daki pot sentiu. Kata kadai ke shisha ini kong kadai ke hobi nam entah ke turn asa small business mungkin orang mengi persang tak sedang di bani marsen ya kini ki kun bagi don ti la ya upload ki kita marsen upload di pok kan riu konta mun ngi la yo subun ki respon bagi beri long ki internet ki kwa ban thi dia ki ti kum la ka jing shisha nga ka jing kwa jonga mo ngai ku blei ka bati city bi ba ka ay nga kum kan ka lat bangan yo ban batai ban ayu ya ki kena ya ki wei pat ki kena ki bom don kam don jam ndei tang na ka benta ban ong ba dan ka pisah hibun mang inseng ya kono konuru kam don kam kunta tang hei jing beret tamru pila pan sedang kan kono kam. ngam da tharai man dan kam kata ka skill mangi ong namar mangapet ikini ka tim jonga ma kidan arlai ngut ki bam danang bande iki henry tang shi sen pet i arsian lai sien bot lai si sau si beki pet no banga ngale tu ki la sedang bande hi makiru dan kam ka som tang ba phin minat ba phende ka no ka dan kam ka jing binat ba pihak trish tomi kendian ka kambun kam tang ba lada pila bande kam dan kam kata ke skill ban ongan don skill chono ngaru ngam don ra kum kita skill rin lale kala wan hi ka keti na kata kada misa ai kerteng ya kaneka team jongiru kaizen ha ka Japanese word kaizen kamut continuous improvement kat bangi dang le dang don bangi dang bakala dang kumta kat barang mi kisni kata kadang kam ba susu kadang kam itena susu I ria ka surong riwan ka surong man phika surong bad I afilia nongrum ki jupulot por hagane ka kam kata nalor baki harap panshna ki airong airop ru ya ki kheu sentiu ki dro ya ki jing dro bopun jaj ban penitenat ya ki nalor kata arngut na pedeng joki kidon haga YouTube channel kapala ai kerteng Ria Anafi Ningkong te di ngi te gi pule tu kapor
ngi ngalet ya ka MSc Counseling Psychology te ngi bun kam hi ma ya la diru tambah ngapet pari duduk isi lab kini ki kam man kasni ma te mangiru ngi sedang pet kenya i te ngi dangi la yopor kum tu ngi la shong kai bet i kum tu te ngi la pet kum tu te hadin pat ngiru ngi sedang nok kan ngi PJI mangi internet te and plus kawe be ile ka be recycle iki ayu te mengi ngi dan ya ka Green Tech Foundation ma kawe ka ba recycle ma bangin PJ ka environment at the same time kan te namar kata ngi internet kan namar be recycle be iki ki products te ngi ngi angin ya join nang bat ikan bangin le iki ki products ban recycle buon te ile ma ihi mangi ngi share up ni ina site kum to ki ngim danang than ken ningkong tang ba hadin pat te ngi PJI kum nei le ngi la sedang banang kan ka YouTube channel jingi ka keteng Ria Bat Afi te ka channel jingi ka de nabenta ka skin care ma bangile nde bangin pet bonangi am ki bre mata sport ngi focus ba bangin le am tangi par ngem de bangi focus sakata kende ka snedo jong pi kumba pilong hi tama pin itnat kan pin long healthy kumba pinang glowing ka skin and but ha ka jo ka porom de bangi mot ben focus tang ha ka skin care hende ngidang shoot ki videos ru te ki audience pa jingi ki la ben look forward to it ma ki videos ru bangin sna ini di Manfika ini di artis ma jangka group jingi daim dari ini te nginum lahi ban pinwander ke nambar ini di batrim de bandro ma iban pen ini hi te ini di Afilia ini di badan YouTube channel batni ngabat di Afi te i Afi di trim haban cup mangabat Afi mostly ngi sile simen ki kam simen ma de fi penyangi fi makeup hi bagi le kam simen tambah ngi trim hapat ban ki kam simen te i riwan kapal isi pen but at the same time ru isi cup isi trim haban cup itu riwan ka ide ka Green Tech Foundation te di bangi ningkong issue Instagram akum tu bagi di nabenda ke ban recycle ki products ma akum na bangin e ya ka madani che jingi ma akum bangi ong te hadin pat ngas dang join manga bagi riwan ka ni sedang join kum tu te ningkong ngiritang ki volunteer si te hadin makiru kan ki di ki we ma ka GTF ka bala encourage bhai ngi disha ningkong ngi kampat sen no kini ki tiar ki bangi le ma kum ki recycling products te ngi sen shoi ki ningkong te kami chairman jongka GTF rumah ila encourage bhai ngi bangin de bangin de ma ki product jingi bangin pen ishi ki way pat ma te namar plus kumbang ban shiban ma kata recycling products namar ting ki dingim recycle ki products long kumta shubrat te ki islam ban recycle ki products especially ki bottles ki plastic cups ma te because of that part long is utrat ma ngiru te ong kan ba fide ban pen i kanya kanika kam shaway pat te hadin sedang step sa ki Instagram ma ki jingi te hadin pat ma ihi bo ong ru beli film de ma kini kitiar te hadin pat ngi perkhat kan ngi ong dingi sedang ngin de ma ki te hadin pat ngi shubu kum to hi kinet ki price ma ki baret ningkong sispa san phau te hadin pat bon ki break yawan ang kan ngiru ngi kwa te kum ta hi kasaya tingil ayo sedang yo ki orders te mentar ngirang bon ki orders barang pending ma Cakap ma nabu ka bahe ngi yo na di ni baret ni la man bu ka bahe ni pendan kam di ni stan inu corner badan pindiat ni nala ni pendan kam peratang ka bathir hapo ngi bu bi
tiar ke bapela berat tiar bala berat ke bapenon kamsu ni pen itanat iki ani sepen syong ni sta buruk tikum kini ke botol ru baru bitang ki botol fino itanat teman-teman air rom la air simen la itanat bala syong lagi sepen syong siti ba ya kini baru kat kini ini dia ni botol tamangi itanat pada iki pinadangi ini kong ki longkung ki man subrat dok berat dari dia melada penriam penpab kita nak pada iki mangapa ini wiriwan ka ni dan interest na macam red na kini about Japan or anything na mangi sipet ka din ka animation yang ki Japanese hi te nang tu ngi nang Japanese nalong doesn't long around 10 years bangi nang Japanese te ngilo interested harum ni tangkata ngilo interested haka Japanese kum to tinggal nang ban tho kum to te kum ta hi te kan dia word part kaizen kamut change for the better or continuous improvement na khasi pat kamut ba kandang maha shushu kandang long miat shushu kat badang yat kisni ke te kum ta ngi ro kum ngi ngim di pro te kum ki jong kini sial kim nangi ro ban pen ro menta par bidang wan menta hi kinang nang ro kum ta te ngi ken man ba i man kas ngi em kinang improve kindiat kinang improve te fen dapat ki tiar dengi bangi snaem haba ba first ken kilong kidang long ilong amateur hate menta pat dapat la long pro ken la long itu ba kidang long kat kadang itu te ka improvement fen dapat kilong dapat ka ba rem do ba ka ba thamai dam lai ka ba long vas ka difference ru ba ka long improve saba palat ken te mni tang tempat gempat kot ken kata kaji improvement jengi kandang don susu namar ba ngindang peniat bete kan dia te kat badang ya ngin improve and aku baki beri ken try ken kan dia ban improve la dia long kim de ban sngo baki maki kinum la kin dapat kin ban chna kini ban la bet man mangaru ngadang sedang painting dang desio hi long ala julia men chua pat long ngating te ban try ban pen ni mangong ni nganum la ada kom ki brio hadien pat ido pat yang nya yang na pen be di pencil renga te ngapen manga pen kai kom ta temaga internet te de bangatrai mencang red ngalalong pro kata pat ngadang le hanta te takada ke ngalong jing bakala jonga kata te kom tai ngakwa ban pencil ki pat bakin le bekin kat baki temu ban lek di ban lek kim di ban le ran ban tieng bakin dum la